Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Salawatullahi alaihim ajma'in kafatil awliya wa syuhada wa salihin aynama kanu wa halat arwaha min masyarikil ardi ila magharibiha barwabariha khususan mu'allif hadal kitab al-imam Zainuddin al-Malibari thumma ila arwahi al-walid Ahmad Khalil Abdullah wa usulihim wa furahim thumma ila arwahi thumma ila rahmatina wa amwatikum وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Faslun utawi ki ku ana fasal ibarati fasal syurutut taubati utawi pira-pira syarati taubat al musqitati kang guguraken apa si taubat gugurna lil itsmi maring dosa dhannan kelawan penyono lakot an ora kelawan pasti. Fasal neka nerangaki panbrempan syarat tobat sebisa megugur dekat dosa si ampun lek lakone secara dhon, secara prasangka lakot an bunten tak secara paste. Apa paste dosane sapa ora belum tentu. Seberhaknya apa ora cuma Gusti Allah. Cuma tanda-tanda tobat nikemun etremah bedah syarat ketreman nah bedah syarat eseporana dosa nikapun napajaan Gusti Allah punan secara dhon engki secara qat'i sabung sanga onengin kejaba Gusti Allah. Pertama syarat tobat sepertama ayyandama iku yento getun sapa si wong sapa si taib yakni wong kang tobat getun ala fi'li dzambi ing ngatasi ngelakoni perkara kang dosa min haitsul maksiyah saking sekirane utawi maksiat kang tinemu min haitsul maksiyah saking sekirane utawi maksiat iku tinemu. Sepertama syarat tah orang tobat setrema bentobat kelak bisa nguguraki kedosa ebelina pole tanda kutip dhannan la qat'an secara prasangka dhon husnudzon ka Gusti Allah adapun secara pasti sobung saoning secara pasti. Sepertama syaratnya yang kipaneka kudu keton kasta beda orang dan kadang ki acerita wa ki acerita de apa sih mari lakoni tahu saya cerita ke orang percuma cerita gitu sana sambian dekat Gusti Allah ini ke baru manfaat mau cerita ke pangeran mau cerita ke manusia ada manfaat tah keton oleh ngalakoni gila ya Allah todus sabar ya cek kastana sarah cek getona sarah beda orang ngatopet can orang ngatopet tapi aja tak kita lah geton nah iki kek nyelek kek bayi mon bener yang bini iki entar be mon beda orkes padahal mata na tak ngetelak lah tak tahu kemarin bini kemebentu ya tak tahu ya letak pate abes saking letak kuat cek saking kuat aja ki ko mata
Keti an-nadam ayyandama ala fi'li dzambi an-nadam. Kutu keton dek kenapa si ampun lek kelakon daripada maksiat. Nomor 2 wa ayyazima lan arab yento nyejo sapa si wong garis miring taib orang kang si atobat nyejo ala alla yauda ing atase yento ora balik sapa si wong ilaihi maring dzambi au ila mithlihi saora orai dzambi au ila mithlihi utawa ora gelem balik maring padane dzambi oleh balik kholison hale murni ikhlas lillahi ta'ala krana Gusti Allah ta'ala. Si nomor 2 asaja tak boleh boleh, asaja tak ngulang na boleh, baik dosa sepersis bisa elakonin otabe sema pada memper pada bulan mabuk ganja, bulan mabuk khomer, setia lebih anu boleh, lebih modern boleh, nyabu ya pada boy. Otak tak nyabu, tak khomer, tak ganja, kecobung pada boy. Au mithlihi. Cek sampai abeli boleh, jel boleh, orang neka cek sampai abeli dekat dosa. Orang neka pak odik pada beri nyetir motor. Orang odik pada beri nyetir motor. Orang nyetir motor neka butuh sepion. Kiri sepion, kanan juga sepion. Tengah ada sepion lagi ya. Tengah ada sepion lagi ya. Jadi mau nyongok dak budi, nyongok kanan, nyongok kiri ada sepion. Artinya orang odik ni ke sekali-kali congok apa sebenarnya laku bilan. Untuk sebuah pelajaran, cak sampai terjadi boleh. Gelak le depak kejugelengan, cak sampai tepak kejugelengan boleh. Sebagai pengalaman. Karena ada orang bagus kecuali orang sebagus gelak bilan mari tadi orang cuba. Ada orang cuba kecuali pada masa depan, ada orang bagus kecuali andik masa lalu. Siapa sih tandik masa lalu bilan? Setang datang je tak moraban surbanan dia ya. Mari komat dia bilan. Ada orang bagus kecuali andik masa lalu, ada orang cuba kecuali andik masa depan. Masa depan. Lah masa depan ni kan napa? Masa depan ni kada ada. Atole sekencang sekobra, tole kanan, nyongok, mon nyabreng, mon melenggok, congok, melenggok kiri, parkir kiri, congok, melenggok kanan, congok, nyongok budi, bilan mareda remah. Tapi fokus dah ada. Cak sampai terus menerus kula kebadaan ngak nikah. Duduk remah tu yang kok baik sepora tang tusah, dak remang kok kebanyakan salah. Justru nyang kana sampean dek Gusti Allah. Sampian yang kedusan atau sepora bi Gusti Allah yang kesengani kedusan lebih raja tenimbang dosa saya kelaku karena ada kelakuan selebih cuba tenimbang suudzon dekat Gusti Allah. Coba boleh lah mau nengkok jong bila nak reng bini je nak semalam 4 kali ke jong cerita kok keng labak setia nak ibu nak suntik boleh ya ki kuat apa ina mau nak mau suntik apa suntik pateras sajalah makanya suntik renda tua cemo telur banyak cemo capa perwah kuku bima wah boleh kobra apa kobra aja cemo orang yang tua cemo je benih saja cek ngede orang orang mula orang merane kelakuan cuba ni kempon asal je tak boleh wis becik enggak sampean atau apa dari apoi dia mak mari kena yang apoi dari kira-kira ngestete tak ngestete sampean ngestete apoi cek ya londo tongku tanahnya atau dari apoi cek sampai kening boleh bi apoi ni kah mari ngelas kena ngelas boleh ni ke maji ni kan nanti ngelas maji dia tak lemah bertobat dari ngelas kena ngedo cuma lemah mari kena ngestete cek semua gua kena tak sarah senika benian bi orang serap sekarpan senika orang tu segi senika ngestete to ju abar bersih lah pak lemah mari tobat
monto jo serepo kada kena takut beda keten tineng-keneng ketek kempang seporan nah ina la ketek ya ketek ku sarong ah mari sasa mari atope cek tak cerita lagi pertama saja orang benika tak boleh boleh nomor dua orang kele saja tak boleh boleh nomor situng ni ke kutu keton nomor dua saja tak boleh boleh dekat tusah siampun le lako otak betul sesemirip tu sana bi kelakuan se ampun le kelakuan ni kele si nomor telok tapi syaratnya khalisan lillahi ta'ala ikhlas karena Gusti Allah tobat mun kampanye to tobat mun kampanye surbanan dia foto membawa kanigoro untuk lebih berkah dia aman makmur kita teti aman mudah teti nyaman ini saya ngocak aja saya ngeco baca atau bertemu simen mula som kampanye atau tak beda ngodeun mulai kala atau kala manto Pak Ustad atau beda karo kala ate benih murni karena Gusti Allah teh terima to bertemu ngak nikah tak nyaman kok mun tak atau nakiah nona padahal tak tuh betongku mun beda kesempatan ki aliyer bae can bang Nabi kejahatan bukan karena ada unsur kesengajaan tapi ada kesempatan waspadalah dah bener je lah kadang orang tak sengaja kadang ni moro berniat cuba ning rok jalan ni kah mun orang tak niat atau betongku ki beda kesempatan bila ki dia boleh tak atau betongku masih sama kiai ateng lenteng wi kiai lah siang malam lah ke borok ke timur bi kiai keng tani ada tobat masalah kiai na tipu engkil tadi ada tobat bon tobat tentona khalisan ikhlas karena Gusti Allah wa ayyakla alan yento jabel utawa mareni mengakhiri anhu saking dzambi halan ing dalem saknalika ingkana lamun ono sapa si wong ono iku mutalabbisan wong kang ngelakoni bihi kelawan dosa. Si nomor 3 sekalane kudu ambu cek tok-tok kaki. Bade saban bulan di tetangga desa. Sedo ring ngapun. Kakek la tobat ra. Wah nanti di ustad ben di madrasah mak kakek tak gena kelakon. Ambu bule ye. Keng eman, mari aku olaan bulu kibu, jual togel pak. Mari aku olaan bola najan. Eman gula mari aku olaan, jual ada serah. Benda boleh orang kata, betul ngocak ke gula, kula tu betul pun tak ngecok boleh, tak ngerampok ke gula. Mati pun orang tak ngerampok ke gula, ngerampok orang. Keng ni kak, boleh ngatang tangan ke gula. Paten tok satu kucum pun 10 jan. Matotokan nikah kada gula ya benih atau pun mungkin matotokan sekala nikah mun orang nikah tobat kudu ambu boleh lah alaku apa dosa apa maaf kalau saya bu azina saumpama man mare bojor mapan cepola rasini suguni memang baba boleh tuli boleh Siapa na eman enten sekalane ka langsung ayyagla'a anhu halan ingkana mutalabbisan bih mun pacet orang ni ketepaan ngelakonin dosa sekalane ka langsung ambui langsung mare cek tok kaki karsi kuning nangkung karsi kuning nangkung baca aja abena tobat dia au musirron utawa wong kang netepi alal muawadati ing atasi kang napa niku alal muawadati ngatasi kang ngulinaaken muawadah yakni dari adat muawadah utawa au musiron utawa kang netepi alal muawadati ngatasi ngulinaaken ilaihi maring dzambi otak orang gele tak tepak ngelakonin mun tepak ngelakonin sekalian ini langsung pamareh cepot wis pa apa aja lah cek terus lagi au musirron otabe orang se membiasakan musir engkok mentak ngeberde tak nyaman kapi kadung istiqomah ni ke maknanya istilzamu ta'ah mun tusah ni ke nyaman musir orang ngelakon saya tetap ngelakonin tu lain lah fatang kau mun tak rasan kadung istiqomah colok tak nyaman kapi ya nyaman colok tai ya nyaman
Lekadung ngulina aki asan-rasan. Mestinya orang ini ke ngulina aki napa tamanjon candring coba ba. Napa candring matura? Kengku. Candring coba tamanjon dia si acopa dia. Ada tamanjon, ada anu acopa, ada copa. Ada tamanjonnya mana apa candring matura? Gila biasa sini ke Bogor ni. Kalau kebiasaan barang saya cuba. Baik tepan ngelakonin, otak betak ngelakonin, keng biasa dengan ngelakonin coba. Mun pacet reng atau batongku, soro ambu sekala nikah, cek sampai terus aki. Terus pon si nomor 4 wa ayakhruja syarat atau badu ayakhruja lan yento metu sapa si taib minal madzalimi saking piro-piro penganiaya perbuatan zalim waz zakati lan zakat ingkanat lamun ono apa si taubat ono iku biro diha kelawan tetep kelawan bali akan madzalim au yakhruja utawa ngetoaken sapa si taib minal madzalimi saking ngani ngoyo waz zakati lan zakat ingkanat lamun ono apa si tobat ono iku biro diha tetep kelawan bali akan madzalim. Nomor 4 ingki penikat syarat tobat beda dua mun pacet hubungan panjenengan bi Gusti Allah syarat nomor 4 tak masuk. Telok berarti syarat tak. Bedetu saya tak berkali sepora bi Gusti Allah walaupun atau sejuta kali sambian. Apa jira seberkaitan bi orang lain. Al-madzalim. Tak bisa terima taubat kecuali membeli apa sih ampun lek kan ngajak ngalak dinoreng, ngentit, ngecok, nipu, nyopet. Kutu pebeli nih kabak nyaman raddul madzalim. Pebeli apa-apa sik kezalim sik kan ngajak tanpa membeli tak bakal sepora. Nika syarat tak tobat si nomor 4 nika mun pacet berkaitan kelaban orang lain. Wajib membeli seporan nah. Aku orang-orang saya tak gelem membeli nikah. Zalim nikah. Ning akhirat fayaqumu ashabul madzalim qad sabba irda hadha wa akhadha mala hadha wa daraba hadha fayuqadha min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun. Kuaku ning ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Orang sebanyak ngane ngaje ka orang ni nuntut orang sik kane ngaje kuli sampean Pak. Ya Allah ya Rabb, orang ni ketoman mesoen kaula. Kita minta sabora. Orang ni telah menfitnah kaula. Orang ni ngalak dunia kaula. Orang ni nokol dan kaula. Gusti Allah ada bu. Apa ben meuli senokol? Apa ben setiap meuli ngalak dunia na? Apa ben setiap meuli mesokna? Punten ya Allah kaula nyon amalah fayuqda min hasanatihi hatta la tabqa lahu hasanatun. Saoren dari kebagusna semakin banyak ngane ngaje ka orang semakin berat ku hisabna ya dan Gusti Allah. Pasana ekala, haji ne ekala, zakat ekala, pasana ekala, salat ekala, ngaji ekala kapi hatta la tabqa lahu hasanatun. Sampai situng kebagusan pun tak melo orang geria. Senaki ki banyak Pak. Madzalim banyak ngane ngajen akhirnya mun kebagusna tada sik bahagia kecuban orang sik kane ngaje bi kuluban panjenengan bagi ke kuluban panjenengan Allah naudzubillah salah letak norok ngelakonin dosa ki nanggung dosa orang lah weh cak zalim zalim ka orang baik reng soki cak zalim dak reng tandi mun sampean tak ngotangna cak otangin tebang sampean ngotangin tapi sampean meres. Bad pejabat cek ngelakonin zalim mungkin sampean makin jejeh king satu saat pasti sampean lengser pasti sampean turun sarah mun gara kadung turun reng zalim coba reng sogi mun gara kadung ngane ngaje ka orang mula tandi jadi reng reken merengi sore ngajeling benian bi sogi silam bek ki sogi na kene ser bi orang tapi mula sogi bekta sogi no zalim ka reng tandi pasti ngaben jatuh tandi ada reng reken cuba kapi beci kapi doreng benikah waz zakati otabe atau pen abon selama odin tak mengeluar zakat wajib mengeluar zakat in kanat biraddiha au badaliha tak bisa membeli secara persis ya genten nah bila kok ngalak sandal sualu genten segi wae ada
Pesai bilon, pesai kona 10.000, ya setia 10.000 pesai setia. Mun enten tak bisa, Pak, tak bisa. Syarat saya nomor 4, mun pacet terus keterima atau apa, mun berdekaitan di orang lain wajib membeli bareng sekane ngajah. Au badaliha utawa gentine madzalim intalifat lamun rusak apa si madzalim balekno limustahiqiha maring wong kang napa niku limustahiqiha maring wong kang anduwene limustahiqiha maring wong kang anduwene utawa ngahai madzalim. Pebali ada lanan bilon kok mare ngalak berempa kalau berempa ngalak molong paon nah ya pebali paon nah pau gande bilon melaras pau gande pau gedung mun karo cukup telasan sepora nang kok banyak tuh saya 0 tak bisa ojo kaki saya molong pau bilon orang kata apa molong aku kakan codu tak toke ngepolong bi orang gedung paya bisa pegemet. Masalah itu guna ki kening boy, ki tina bejan sekecil durokat sobu ada apa cuat budi lah. Moro telasan sepora deh ya 0 dari memene bening aku mulai bensin mulai dari 0 deh ya. Dimulai dari 0 ya Pak, iya mau mulai bensin. Mon sepora 0 tak bisa Pak, harus beli. Engkau sing alasan dalam berapa kali? Yang kok to ada boleh. Kutu selama sampai orang yang gelak tak membebaskan mulai bebas lagi bebas ponan malam yubrahu selagi ni orang bebasaken orang bebasaken sapa si mustahik minha saking napa niku minha saking madzalim mun pacet orang gelak kita bebas lagi jalah tahu sangen ten lah engko nyapa ora saya salahin belum mati tidak ahli waris sedaanan cong engkau nak singala tunya da babaan benar imun tak terima tak istibra minta pembebasan tak gelem membebasaki wajib membeli oh tinggal pon kalau sampean atau betongku minta seporo ongku ampun pon sampean bebasakin keluarga ampun sepakat seneka nikah seberkaitan kelaban madzalim bareng-bareng sekane ngaja kare sekone wa minhu lan iku setengah saking khuruj yani ayah khruja makluar qada'u sholatin utawi ngodoi salat wa saumin lan poso wa in kathura halisnajan akeh apa sikarune salat lan poso. Syarat si nomor 5 kang kui orang si atobat tetapi ninggal bareng wajib. Bodo orang ahli mabuk king ahli abajang ya wis tobat dari mabuk. Arya tak abajang tak apa sah. Maksiat saya lakonin terus dak remak tak cukup atobat sekalian wajib kenapa ngodoin salat. Wajib ngodoin salat mun senikah. Mbok karo pangeran tak nagih. Mon pangeran tak mon karena pangeran kan tak naki iya tak naki setia tapi aku ning akhirat tetep taki ku lebih sampean lamar kena banyak cara-cara di antara ngodoen salat kang kui orang selopah berempa benyaan salat saya tinggal ni kawan banyak orang selama odin tepak mur salah bilang tak bojeng sekali tanya ki berempa tahun tak bojeng tak temu tahun lah maka ada buaki kanto orang se wajib mengkodok daripada sholat ya qadhi syakhsu ma fatahu min muakkitin wujuban seseorang wajib mengkodoi daripada sholat fardu yang telah terlewati waktunya bila orang nikah wajib mun abun ampun laenga wujuban secara wajib fil fardhi sekala nikah mun abun enggak engko bilon mare tak bajang sekala nikah wajib langsung mun abun kalau berapa tahun saya ingat sampean berapa tahun kira-kira cara nah sholat kodok nikah ngodoin sholat
sepada mun teti orang nikah mun tepaan pajang zuhur ya salat zuhur. Nikah sebagian pendapat ulama, tapi sebagian besar ulama nikah debu sebagian besar bahwa salat qada nikah sobung bektona. Baik salat zuhur elakone malam atau salat isya elakone siang ada bektona. Cuma sebagian ulama abri bekto mun salat zuhur ngodoin ini yang salat zuhur. Salat qada kada baru salat zuhur ada. Mun pacet bekto memungkinkan. Mun saumpana bekto na mepet engko mun pajang qada kada ada deki bektor ya. Bekto asar deki tade. Maka mun pacet ega betiraki salat nikah panjenengan tak notot, maka panjenengan wajib salat ada kada sedeteng semongko asar. Are mun engko abajang qada zuhur kada gelek zuhur tak salat. Are engko mun abajang zuhur kada asar deki tak notot karena lemepet ke asan lah. Maka ki salat asar qada deki karena qada ni kada bektona. Paham ki? Pernah Nabi SAW mangki sahabat peleman dari perang Khaybar. Ning perang Khaybar nika para sahabat salat sopu ketelatan karena ada aing. Ada napa sampai ketelatan, perang berkecambuk nika terus-terusan sampai sopu sampai semesiang. Akhirnya qadaen di para sahabat ning bekto duha. Ning bekto duha, qadaen ning bekto duha. Jadi mun bade orang ngelakonin salat qada maka qadaen pakade-kade. Bahkan sebagian ulama orang sandi otang selama setahun atau 2 tahun tak oleh alako pak. Esoro ngudoen terus siang malam. Kecuali ning fatwa Al-Haddad Al-Imam Al-Haddad nikah debu oleh alakoh sekadar untuk nyari engon anak binena selebihnya bekto dari nikah tak oleh ajan doman, tak oleh ngopi berung, tak oleh mainan alakoh meje apa jeng meloloh. Pecet berat solat nikah, mercek pangkepang nikah solat karena tak cukup atau biasa. Pada nabi zakat tak cukup, wajib keluar zakat. Bitong berapa kali sampai tak zakat keluar zakat, berapa kali tak solat lakonin solat tak kodok. Tineng materok jalan kita mare ngodokna kita pun ada pak ka umur ki ampun amal baki ala Allah. Sepenting orang ni ka ampun niat atau pada ke Gusti Allah. Tetapi mun se berkaitan kelaban Gusti Allah syarat cuma ning telok an-nadam keton nomor 2 asat ceh tak boleh boleh dekat tu sese ampun lakonin se nomor 4 sekala nikah ambu sekala nikah tekala nikah kudu ambu cuma ning telok berkaitan bi orang kata tambah situ raddul madzalim, mari ghibah, mari namimah, mari tungat tu, ya wajib minta sepora. Mun berupa salat, ya wajib qada salat. Berupa zakat, wajib keluar napa? Zakat. Matur muga tete ilmu manfaat. Amin Allahumma. Wa in kathura walaupun banyak salat wajib qada. Wa in kathura walaupun banyak salat bi zakat wajib qada. Tak cukup atau biasa, Pak. Karena kesyarat tobat sebisa mengukur daripada dosa. Wa minhu qada'u fa in ikhtalla syartun minasyurut al-madhkura wa fa in ikhtalla mongkolamun cacat apa syartun siji syarat minasyuruti saking pira-pira syarat kang wis tinutur al-madhkurati kang wis tinutur lam tasihha mongko ora sah apa taubatuhu tobaté man. Mun syarat nikete penuhin maka tobat tak sah, mun tak sah otomatis tak terima. Nikah secara dhannan la qat'an, secara dhan tapi tak secara pasti. Belum tentu mereka cek ngalbengal ngelakonin dosa takut tobat tak terima. Lah kadang ngelakonin berusaha tobat berminta sapora. Jadi syarat tobat ni kepada telok mun berkaitan kelaban orang lain radul madzalim berdempak mun berkaitan kelaban qada salat ben qada pasah ben qada zakat wajib apa keluar walaupun banyak pas seberapa tahun tak pasah ya pasah ngodoe pasah ada di bumbu berarti mun datang head wajib mun salat tak wajib qada neser mun ring bini kepada nifas marsine ke 40 are ki ngodona salat enten pasak napa tak wajib ngodoe napa nyamana
pasah, mon solat tak wajib qada kangge orang sehat, adapun pasah wajib qada kanggo ibu. Paham yang ibu nggih? Dadi ibu-ibu sandi otang pasah wajib nyaur. Wajib nyaur mon haid tak wajib salat ben tak wajib ngodoen salat. Orang laki tak bejeng, orang laki tak pasah pula haid pula. Mon dari bini tak pasah pula haid. Ki mungkin. Orang laki cek na genah tak pasah. Ko cak laki le tak pasah. Pola dah derem pola, derem karep aja tak suplukan pula aku dengan bayu orang dia. Naam wa ayastaghfirullah taala min dambihi wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Fa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.